TTAIDC hapangni luaji mungbai Tulashikhok sub-zonal bai khopjak Tulashikhok Hatio Baniya Khainai Rokni bagwi Kwtal kaisa achukjaknai thai eba setnok fitarawi fyogwi Rwkha TTAIDC hapangni dai CEM Onimes de Bormani yakbai o Kwtal setnok fyok thani manjakha ADC ni EM Suhel de Bormatei sub-zonal chairman akosong Kwtal setnok manai amchaini lukurok tai Hatio Baniya Khainai rok kha tongthoklaijak hwnwi sawi mankha koktomani bisingtwi video report CHUMUI TV Tulashikhok bazaro chalaijak chini open market stall tini udbodhon chlaika 16 লক্ষ টাকা খরচ claimo market stall tangjakha market stall udbodhoni pandao tini tongo chini koromganang em Suhel Deborma chini zonal ni koromganang chairman mochang Bishu Deborma tini vice chairman Khokes Deborma chini juda juda social activist rok superintendent engineer agri horti and rural development department ni Satyodas boro উপস্থিত দङ এবং mo bazar ro unnoti khlainan bagi chini samung batang rombo romjak half done work tak bocholi dङ more work has to go Tulashikhok bazar no উন্নত মানের বাজার খাইনান বাগি যিনি জোনাল নি পক্ষেব জোনাল চেয়ারম্যান এবং জোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার রগনি বিসিংতি প্রপোজাল রহর কাপর দিস ইজ অল আন্ডার কনসিডারেশন অরচন প্রায় 1 কোটি টাকা বরাদ্দ খাইকা Tulashikhok বাজার নো রিভ্যাম্প খাইনান বাগি অমহাইনো চিনি mo zonal ni area o gobangma important bazar ti prasarugi dong jemon Champahawar Behalabari Bachhaibari Baijalbari Chhonkhola Boro Moidan mo bazar roknobo modernize khaiti sanan bagi jini zonal ni adong rok ebong local leader rok chaidok laidok idaning Bachhaibari obo kaisa rakha aise Asaram bari bo rakha Gopal Nagorong nai tabu gaitse ebong zonal chairman oro tongo if I can remember Behala bario bamte lama khoino kari sate biong oino district klainan bari klaija ebong duski rok dibo proposal rok chini thari tongo Ratanpur ni ganao rotila bazaro botini udbodhoni program tongo chini mo pai chengaro thangnai haise arobo 16 লক্ষ টাকা খরচ claino market development ni sam romjak